Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri u fhungudza mutsiko wa malofha zwi na mbuyelo kha mutakalo wa mbilu u fhira zwe zwa vha zwo humbulwa kale. Vhorasaintsi vho wana uri u vha na mutsiko wa malofha u re fhasi ha ḓana 2 zwi nga thivhela khombo ya vhulwadze ha mbilu na u oma lurumbu. Ngudo yo gandiswaho kha dzhenala ya Annals of Internal Medicine yo rangwa phanḓa nga Harvard Medical School. Sisteme ya lwanzheni ngei kha ḽa Atlantic kana Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC, i nga vha yo hoṱefhala u fhira zwe zwa vhigwa tshifhinga tsho fhelaho. Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Science Advances. AMOC ndi sisteme khulwane ine ya langa kilima nga u tshimbidza mufhiso u bva kha tropika u ya Atlantic devhula. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Bordeaux. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.